Hajrong kathong upan sngao thu upat ba yei rukom penlai penwan ya ka poisa poilain leng baki kor ki bor kam ka juk start wakan ni depan man ya ka financial literacy campaign for promoting digital finance ne ka singi da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society DMMU West Giant Hills chirup ikre lang wa ka Department of Economics Thomas Jones Synod College Juai hachnong yalong Kibru champang wadawan ubatai pensiau thu hajrong gani kapang kentup yaudi po tam na po kachnat NRLM wow pertu branch manager ka Meghalaya Rural Bank Juai. Nailiang udi po tam hawa kalam khanao wa ka NRLM to ko yato bahawa ki self help group hagichnong waper wai kat ni depan celur bahaya ki pajba utip usngau thu ki ka kampoy sa poilan na mo ka financial literacy wai ki warap kong sandu lengbagi bang to kam ka saving account ipha poisa isu poisa iram wa kiwidi neite kam wa ka juk lai ko wei irukom krek kam le ka lai ong wa em kam yaki pajba utip usngau thu ki omdu yaki wa em masor tang wa wat ki wa chapalat sor kam ju neliang pertu wan khana wa ka thong hi ka sarkar to wa man ka wi pa ka wi ka yung to ujan ka chaki bang ite to de wa wai account ha ka wan ka bang Idaw to wakat ni iwan imentoy ye uyo de wa embang account dan hi mto de kam hi por na chwa. Hawa batay uye rukom kenchaw paisa wa pher wa ki pajba ye ki uyo mentoy da khanaw le ikiskim wa pher wa ye uyo na ki bang wa kentup ya ka KCC loan karam ne benta uris niang ris yer ne benta usengki sengkhan iwa kien wa kiwi. Hejo ipor ongu wa ka sarkar le kan tu bahago yaki pajba wa rep uchim gi ya ka ram ki wa rep nei benda imento yongki heyato wa iki na ma ka business ongu wa ki bru penar le ka ni sedang kugi tang wadang dunawan itim chwa ini ha ka yalang wa pelai da ka CD tongper ko wasika yong ka Department of Economics de yo le iklam na ka elitan vice principal ka Thomas Jones Synod College iklam na ka rimaliat khar ko wasika yong ka Department of Economics de lang wa kiwi Sinong gendong pun bah kibru kiwom pemakau. Kibru kiwom tip wa tip ki yumut kita kabang akau na. Kinong gendong tak ni kerapi hadu kat ni hadu ni kinong gendong kiwom pemakau nampak bang to dui bah jok kat tu kita. Apart from that tip ki what are the benefits of bank? Ki services we bank tip ki kita tu jok kat. One each pot bank atau tip passbook kita tu jok kat ya. Siapa saya yang kiwi kami ni kami tanah pun ni schemes kami ni uniform grant tu lagi urus pak student kami kita le one kita cepo bank kim tip kita siapa saya tip ki old age pension scheme tu juga lepas blok tu lagi itu le tak dulu ni bahasa kiwi ki services tu ke bank tip ki perlu apa jadi hills memang ha ucem tong ucem wa dunah kata ke farming activity support Jintia Hills. Oh, saya tu ni cuan kami cakap Jintia akan goal ke mana untuk goal related activities. Tahu nadu kami akan dengan goal mining ban dan sedang kita perlu fight sampai sedang kita upan ram urang. Dan kami kan settle government le yang kita scheme go launch go PM Kisan. PM Kisan, limbang PM Kisan, each and every farmer you register for agricultural office and for labor office. After registration, dapat documents kami kilang di tersebut tahu lah. Mana register kita yo honorarium kawan 2,000 system in 3 installments. 2,000 system in 3 installments. The kami wala kita PM Kisan pun hai beneficiaries yo kita. Ini nak bank yang benda ini yupi wiram untuk sub wiram. Wiram sub awak dengan pengecim saja untuk Israel yang dah ulibek saja. Imha customers di borrowers di macam ram untuk we man genuinely we apply the hard income. And we apply it it's easy to get the money up there. The bank kata orang tu cuba video ni fikir bahaya kamu video. Dan imha ada dengan PM Kisan encourage bahaya yang kini PM Kisan beneficiaries so apply loan di bank. But in fact, ada dengan ni nak kau ada wa to am 100% saturation yang PM Kisan through KCC loans. Kau mun wa itu PM Kisan tu yo akan benefit yang betul betul jelas dan walau to MDK to yo loan di bank.
Cuba apa jeng Hills and Cheja Group Kibru Kyoda yo ini ko poisa do 2 through PM Kisan I ka bank to we ga we to we loaning ki to each and every beneficiary. Katala what go through central government order ate 100% saturation of PM Kisan with KCC loans. The ini steps ro hadu state government na I mean the central government na but aggressive ha go haila ki kapong na around 60-70% then agriculture ban rely on agricultural activity for India. The state government naman aggressive ha go ite we are the farmers. The in one way blue jar system dalam simlun ki 50,000 lewan na nagtun 2 jar ang yi su kaya interest motion ni bhale KCC loan to interest to minimum interest 7%, that too once a year 31st March calculate interest. Untuk ang KCC loan yung calculate interest man guna. Kan KCC loan interest calculate which sense na. Teman very minimal. Dan cim kici aja acilak na point interest mo chi so sana ja. Tadulu takan tu aja yo iban sudah na di you serve you to interest. The rest one na katu jingmi yung kiwan ye you su ya principal. Tapi kita tak main konsep wa ulingi yang KPM Kisan with KCC loans. Bedapun hai video benefits itu kiwa subhai lolong ikini nomor itu subhai lolong dia ikini benefit dah. And you ceja you raja. Ba interest ka kon boy sistem of resource raja. Dan nak tu resource raja minus lebih tu subvention go in sok ka tu yo ceja raja kapten. Dan ini tu di products QE di farmers di rural masses we ini lah kau encourage ini we kau pen we balani pilihan dengan hall siapa kena di perlu kau you senang pi wa ini tak solusi yang kebaik we kita ini nomor segi bodi jingri. Jadi loan kita MCG SME loans of kopi. SME loans kita tipi small entrepreneurs, small medium entrepreneurs itu lagi itu kamu mulai business itu yang kisah handi. Jadi tip geri kamai di go restoran di puncak ya di kini lagi schemes betah. Tangwa pernah ni kat ke SME nau di bahagi ki bruyong ni tang guna bahai ya basic idea kamu pernah business. Wala orang ni hari drak kan ni nak ku cuma bruyong ni. Kan ni drak ku drak sedang you kan tak idea kamu boleh business kamu bun ki dah pergi hidup ini ki kami batas shop ini apa jual. Kini nak tok pernah tri pernah. And kini batas shop apa jual tok only entrepreneur apa Meghalaya. Mun ketika batas shop kita tok Meghalaya bro tok lagi bang dari company. Di managers dan tok ni yang yang batas yang jual tok pernah dulu. Jadi sedang you bro sedang you sedang you untuk idea limbah ke create storm ke jimran okey sedang you sedang you kihi mau kihi proses kihi mau hidup kita lagi bro lagi. Tangguan lah tele kurang pun ni basic idea of business transaction tak guna lagi. Di banyak orang kita ia buat bank iyo. Irang business you pernah you haram. You pernah kapugang loan. Kata sisi loan go lima cash credit loan. Cash credit loan man revolving loan lah. Revolving in the sense wa kau tak usah. Kani dari pan ni. Betul si dari sana saja. Ai khắp đi sắp hào ra, nó sẽ được sắp hào ra, mình sắp hào ra. Cái điên số sang sinh đã bước thiệt mà. Các bạn lấy sai bên kia thì sao được thắp đi thiệt mà vậy? Cái đó là revolving account rồi, cash credit revolving account cũng vậy. Mana baik mana comparing ke account mu pernah khar mu pernah repair ko. Pernah thắp du yang tua, okay ni kau tak lagi EMI loan download dah subit yang pernah. Khắp dia kayu. Thắp mu hào ra chuai khắp dia thắp. Saya tu dapat tak boleh cawajan. Jadi kalau kita tak ni, ngai praktek nak bermain nanti ke sisi loan tu ni lah apa? Sisi loan tu ni lah pergi transaction roti ya, apa yang beliau kurun. Kenapa? Ni lah ngai tak kelibet pergi gitu. Tu ni lah tangguh gua biar ada transaction ni dong pergi ke total transaction roti ya, not financial ya, apa yang beliau kurun.
start ini berkata itu bagi các dòng iwan liên lạc nó teman ke transaction teman kau jak sin kat sila atau kata dua credit portion này nam debit di mai làm sai dengan poisa jadi kan ke basic idea yang ini sisi loan sedang guna lagi yang ini begitu slow nak guna lagi MUD pernah biar harus pernah lagi lain nak guna lagi buat kita wilayah HOI sisi loan irak pendiam lagi lagi di mana mana nanti letak ulang kita tambah basic idea yang ini sisi loan mana pergi transaction bawa gibrung ni penilai kau dan itu unit nama successful lah dah bis dah di yang lak kecil penilai tanggal dua nama ambil transaction yang kau nak kau nak ada 6 unit kujut satu kujut unit kujut tempat penilai baik untuk kau nak dah di yang pamlak lah sistem tanggal mana pergi kau nak pergi dalam transaksi ni lah betul tapi cakap jangan